Za sve ljubitelje off-roada i prirode, tu su nova dva modela firme Segway, u pitanju su modeli Vilan i Fugleman. Iza nas se nalaze benzinski modeli koji imaju 1000 kubika i 105 konja, a do kraja godine očekuje se da stignu i jedinstveni hibridni modeli koji će imati snagu od preko 200 konja. Od kada se pojavio pre 2 decenije, Segway je posvećeno radio na tome da svetu pruži tehnološki najnaprednija vozila. V-Line je spreman na sve. Namenjen je najzahtevnijim kupcima. Model Vilan svakako je namenjen onim najzahtevnijim korisnicima kao pravo sportsko vozilo koje pruža maksimum performansi u vožnji, dok je Fugleman vozilo koje se može koristiti i u radne svrhe, u poljoprivredi i agraru, koje posjeduje i tovarni prostor. Model Fugleman je okretno i svestrano vozilo, partner u radu i rekreaciji. Računajte i na apsolutnu udobnost prilikom vožnje. Upravljač i sedište vozača su podesivi, a i grejanje je jedna od opcija. Još jedna od stvari po kojoj je Segway jedinstven je njihova T-Box aplikacija koja nudi korisnicima da se povežu sa svojim vozilom putem mobilnog telefona. Na taj način mobilni telefon možete koristiti umjesto ključa, pratiti kretanje svog vozila, rutru, parametre vožnje, također provjeravati koliko još kilometara možete preći sa gorivom koje imate u rezervoaru, štelovati servo, a i što se bezbednosti tiče, ova aplikacija javlja izabranom broju koji želite ukoliko se vozilo slučajno prevrne ili doživite neku neprijatnost u šumu. Segway nije samo smeo, hrabar i spreman da izdrži bilo koji teren, već zaista živi, stremi i pomera granice kada je kretanje ljudi u pitanju.